الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبار خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي وأصول ثم أصحاب هذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Pas bab ini al-babu tasi asyara utawi kiku bab kang kaping 19. Qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja rikalani metu apa ar-ruh min badani ibni adam saking badani anak putune Nabi Adam. Wa madalan wis kliwat apa salah satu ayamin telung pira-pira dina ya gulu mongko ngucap apa ar-ruh. Ya Rabbi do Gusti idzan kula aturi paring izin panjenengan li maring kula hatta amsya sehingga melampah kula. Wa anzurulan ningali sapa kula ila jasadi wa anzurulan ningali sapa kula ila jasadi maring jasad kula alladzi kuntu kang wonten kula fihi ing dalem jasad. Fayadzanu mongko paring izin sapa Allahu taala Gusti Allah taala lahu maring si mayit utawa si ruh. Fayaji umongko teko apa si arruh ila gabrihi maring kuburani wa yanzuru lan ningali apa siru ilaihi maring gabrihi oleh ningali min ba'idin saking jarak jauh saking adoh waqad sala lan teman-teman mili min man kharaihi saking napa irung lurune si mayit wa min famihi lan saking canggeme mayit apa damun getih faya beki mongko nangis apa si ruh bukaan kelawan nangis tawilan kang dawa sumayaqulu nuli kari-kari ngucap apa si ruh yani mayit Allah ya jasadi duh jasadku Allah ya jasadi duh Allah nika sambetan duh ya jasadi Allah duh ya jasadi jasad ingsun lil al miskin kang miskin ya habibi duh kekasih ingsun atadhkuru ana ta eling sapa sira ayyama hayatika ing pira-pira dinani mangsa urip sira hadzal manzilu utawi ikilah panggonan iku manzulul wahsyati panggonan
napa niku wahsyah, napa niku wau kekhawatiran, wal balai lan belai, wal kurbi lan kerupekan, wal huzuni lan kesumpekan, wan nadamati lan kegetunan. Wal balai lan belai, wal kurbi lan kerupekan, wal huzuni lan kesusahan, wan nadamati lan kegetunan. Lanceng nih kekinaan. Bab sekaping 19 narangaki saungkuna ar-ruh ba'dal khuruj, setelah ar-ruh gela apesa dari badan, maka ar-ruh kak dinto beri leluasa tining Allah Subhanahu wa taala untuk nyambengin atau nyandek dek kuburan-kuburan sekak di majasata bade dalem wa manzilihi ben bungko-bungkona. Jadi alam ar-ruh kak dinto lebih luas daripada alam dunia. Kimon alam cope, alam comon sampean tak mau natanya kuburnya, ya kuburnya semeter mau 2 meter tak bisa lebih. Nah cuma alam kuburnya ke bisa jember bisa cope, alam mah mon kuburnya tak bisa berubah, ya tetap pancet kuburnya. Seberapa lebar alam kubur nika sejauh mata memandang. Gen ka emak kulit sampean nika memandang nika depan mon ka ento mungkin gen kalisat sampean ketengal. Lebih dari nika mungkin ketinggal tapi pun remeng-remeng tak jelas tak nampak. Ikan jeria lah. Merepat nika bisa memandang alam kubur. Lebar sejauh mata memandang. Alam men kubur niki pancet tak berubah semeter masuk 2 meter kayak beri dinding are. Kayak beri liang lahat atau beluang lande. Tapi alam bisa jember bisa copek, alam bisa pedeng bisa peteng. Imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Beda kalana kebunan dari kebunan surga, beda kalana cuglengan dari cuglengan neraka. Alam mah mon kuburna tak berubah, pakun copek, pakun sempit. Masya Allah ya. Lah neka terangaki deki seraan saya yentaren apa saya caki di bagian ahli kubur nih kah? Berapa hari oleh berapa hari, berapa bulan, berapa? Nah, termo keteti nasihat ke kula panjenengan nih kah? Malah tak rasa arah, ya, malah tak rasa arah, malah berdengar ingat sakone. Mohon bisa aja landik kain kafan mangken. Sabe takok ngatengah malam mau tina bingung. Pasar ada muka, ada renga jual. Sampe beri tak keren dek mangken. Ya beri kain kafan ke serep. Bonjok, nggak engaan kok. Padahal kini ke pakaian kulit sambian kini beri tak gelem. Pakaian saya tak ada kape ngaji ya. Iki bodoh emak pesene tak ada kape ngah. Ada merek aja, ada merek. Kiki ini pun pakaian terakhir gue lebih sampian. Benih batik, benih seragam, benih poteh. Masya Allah. Nah, jadi mon alam mah, jauh mon alam mah, lebih luas alam mah, lebih lebar alam daripada alam dunia nih kan. Alam dunia alam terbatas, alam cope, alam kubur nih kan. Alam ning alam kubur alam mah luas. Beda kalana nikmat, beda kalana eseksa. Mentur pada selamat kepada panjenengan. Amin Allahumma amin. Cuman kangge orang seiman enten. Sedan niku kangge orang seiman niku enten malah rohah. Istirahat punan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ni'mal mauti rahatul mu'min."
paling kusba-kusa mating ki matin orang yang beriman. Anapa? Karena rahatul mukmin, setan iku dadi istirahat kanggo orang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala. Kanggo orang yang tak bagus, kanggo orang yang tandi amal banyak, lebih-lebih mate naudzubillah, mate tak Islam, mate tak iman ke Gusti Allah. Ya dari jender, Pak. Matur muga pada lanjang umur, sehat walafiat, umur sebarokah, umur sebisa nambahin amal ibadah. Cek saking kula bi sampeyan nek ngeding. Seksaan-seksaan ning alam kubur nek ning alam. Apa ngeding dening Gusti Allah. Ada nikmat odi nika. Law anna bani adam alimu kaifa adzabal qabri ma nafa'uhumul 'aisyu fid dunya fata'awwadhu billahil karim. Seandainya manusia mengetahui kaifa adzabil qabri, bagaimana azab kubur, ma nafa'uhum, maka niscaya ma nafa'umul 'aisyu fid dunya, maka niscaya kehidupan dunia tidak akan ada artinya. Ada manfaat di atas dunia nih, ada nikmat di atas dunia nih. Mun epa tao siksa kubur bi Gusti Allah taala. Kanjeng Nabi ada bu, law alimu anna bani adam cak saking anak-anak komponen Nabi Adam nika ngauning, law anna bani adam alimu, seandainya anak komponen Nabi Adam nika ngauningin kaifa adzabil qabri, apa azab kubur nika, mana fa'uhumul 'aisyu fid dunya, maka kehidupan di atas dunia ada manfaat, ada manfaat sekali. Keng tek pakaton bi Gusti Allah, ki nikmat ngakan, ki nyaman, tedung, ki ngerok, ki ngedeh. Saking nikmat sampai ke pengajian ngedeh ki ya. Anu telebet nikmat je lah. Ke pengajiannya gak ngerok, berarti sehat sahara orangnya. Makan nyaman, apolong bi keluarga ki nyaman, ngerasa ki nikmat odi. Karena tak oning dak azab kubur. Alhamdulillah kita pek ketahui pangeran. Pumun pas apa tahu Pak ada remet terus. Engak bila tak nyaman. Engak tok nika mergana sifat lopan nika juga rahmat dari Gusti Allah. Lopan nika adalah nikmat dari Gusti, rahmat belas dari Gusti Allah. Cek saking ada sifat lopa engak terus, boy engak terus. Orang ini kemun beri lopa. Lah keng mau lupa terus lari ya saya kadu. Benih orang je lah mau lupa terus nih pun. Merkena soronya apa banyak akthiru min dzikri hadimil ladzat. Soro apa banyak ngak bareng sing ngerosak dekat kenikmatan. Apa jadi ya? Mate. Mangkana ngaji ni kamale engak kulit sampean. Insyaallah mun ke engah. Selamat insyaallah. Wa tsabbitu ajalakum baina absarikum, termasuk syarat orang yang termasuk surga nikah ajal sahabat dan mata. Jengke sia maksiat takok, si tak kenjang ibadah malih semangat. Mun ajal sahabat dan merepat. Wa tsabbitu ajalakum baina absarikum, sahabat di antarana dua mata nikah. Ajal nikah. Lah ar-ruh nikah pamit dekat Gusti Allah. Idza kharaja ar-ruhu min badani ibni Adam wa madha thalathatu ayyamin, mulai terlebat dari telwareh, yaqulu ar-ruhu ya rab idzan li hatta amshiya wa anzura ila jasadi alladhi kuntu fihi. Nyon dan kaula Gusti untuk nyambangin jasad dan kaula sebenarnya kuburan, karena dan kaula asal cekak berneng jasadku le Gusti. Fa ya'dhanullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya, fayaji'u ila qabrihi wa yanzuru ilaih min ba'id. Tak kebe samayit nika asma deka beuteuh tak teka. Kun karo jongok dari jauhan min ba'id, dari jauh saya nyongok. Nika pun ampun tak kuat nyongok, tak teka. Tak teka nyongok je satu bilan seekor sot deng tu nyamon mandi beri lulur cabeng kuang. Apa nyaman dulu cabang gua? Hah? Muana saya beri pemutih, beri backlin muana, sampai glowing, muana glowing, geng tanah ngecek bulang ah.
Tak pada bi tanang bi le ero cileng tanang cileng betis cileng wadumu mana ngak kuade biru merah kuning. Oh ternyata bilang semua saya beri apa nyaman pemutih beri apa materi saya beri neng materi enliner saya nggak matan koceng dulu ya beri dia aculing dari jauh lah tak tegel mak ya Allah mak kata jeria tang akhir kata jeria padahal dia bilang saya kocak tang jasad nih sebat orang bine nih kah nih sebat orang laki riu saya jadi sponsor elmen nggak nak wajib terus sponsor apa isoro deh iya tak keluar anu tak dekel sekali saya tak dekel sekali li sponsor mayit ji lah ro maca burda maca yasin dia tu tahlil bagian dia tu apa mulai ngak tahlil berarti maji busro kasan iba dadi sponsor ji lah sponsor tak bisa aduh oh bun li balik kata pak bilang congok dari Jawa tak tega aji saya beri lidah buaya juga mata saya beri engliner pepe saya glowing ada tak tega orang sak cilik lipen cek ratin rombongan numpak pickup entar ada raci nyampe ngereng sake mak cek asa cek saran sak den cek entar ngereng sake kader pak ning ngetol motor tak kuat numpak pickup rombongan kebenyan orek nyorot motor ojo terus jalan lian je mana ngale jerengkong itu mau aslin lah mengkaro HP kamera jahat mulai nyongok KTP temu aslin lah burek kapi ning KTP aja mun juri yo ki boh boda bingkai sebereng kameranya kamera jahatnya man bibir langsung sigar kopi padahal kolbe aja aslina muro kita lak manis seseguni nge jongok nge KTP naruang nge utak ngak hulak. Jadi saya congok aku di jauh ya Allah mak kata jeriyah tangga beten je lah la ilaha illallah apa hamid dengan Gusti Allah fayaju ila qabrihi wa yanzur ila min ba'id jauh dari jauh celingaki dari jauh wa qad salamin man kharaihi wa min famihi akili dari elong ini ke dari lesan mayit dekat akili ini apa akili darah akili darah akili nana faya beki buka antawilan akhirnya nangis eruh nikah tawilan nangis abi tak tega jeling ya Allah tang jasad ya kada jeri lah hancur berkeping-keping hancur lebur tulangnya apa juga nah idalailah Sangkun jo cukup nasihat lo hancur lebur tulangnya joget hiring nyanyiin hancur lebur tulangnya joget sebujur bangkai joget mosok nyanyian sebujur bangkai dia bisa joget sila nyeretaki mayit tak nemu mare turi putih swiwit wah tak tahu cek turi putih cek mayit ditandur ing kebon aku ngono cumeleret tiba nyemplung mbok kira kembangi apa wasik turi putih niku pitutur kang putih ana cumeleret tiba nyemplung cumeleret yakni umure menungso sak cumeleret tiba nyemplung mbok kira kembangi apa ngaku kembang apa orang di selabu dia asuit tanduran kembang
kembang kenongo ono ing guwa ruda papat rupa menung. Kan cek genan aja lah, cek katel kan jelas pun. Turi putih jeng jeng, turi putih jeng jeng ada mata takok sakale ka mata wirik jeng 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 itu apa mergo tak ngerti kula. Ditandur ing kebon agung, aku bon agung dina ngara perapatan je kebon agung Besuruan, kebon kang agung sebab saya tandur benih kembang oreng saya taman bejen kan nangis bejen seneng yo iya seneng kembung gula nyongok nih kadang-kadang nih serajaan gula nih serta tak tek dari meja dari mata joget je. Masya Allah. Ada gili dari elong gelak doro nana dari colok ni ke terus akili. Ya bada saya buto tapi tak sakapin orang buto ni kah. Bada saya tak luang jasa tak bada. Faya baki buka amtawilah. Pas ngocak mayit nikah, Allah ya jasadidu tang jasad ya miskin tunis serta teke ya habibi wahai kekasihku. Padahal ban bilan saya sot bingko, saya manja bingko ban. Mandi kembang, mandi lulur, bengkuang, mandi rendam, mandi suap seberang galer. Mandi apa? Uap. Mandi suap je lah. Mandi uap. Apa mandi uap je? Mandi saya anur lo. Ngokos tahu mandi na karo neng pancoran to mandi uap rengki soki jeneng tel hotel jo lah sen musen mandi belum banget to meta ngamot lomot aben ngamot lomot dia musen koneng tak koneng, celeng tak celeng, kelabu. Kebanyakan mandi neng pelumpeng ya polong bimot lomot. Mor kemor songa, ya wis tepak. Koneng je gini. La ilaha illallah. Ika aja sini kita sampai malah tak sompek mak. Apa mon pangko nangis gini kadur ya. Bisa saya tak kok. Ngiring malai kulit zaman kira pekeran nggak nih ya habibi do tang kekasih can roh dak beten gila atadkuru ayyama hayatik bae nggak aban bilan masa-masa odin bening atas dunya manja ki odin beten nih kan Masya Allah ya hadzal manzilul wahsyah wal bala wal kurub wal huzun wal nadamah. Hari ya kena nareng keton, hari kena nareng kasta, hari kena nareng bingong, hari kena nareng belai ria. Hari sekotnya seger-segeran umur banyak sete selem ning kuburan dia banta selem setia. Oh, orang-orang saya selamat saya butuh. Saya orang saya selamat pertama para nabi tak bakal ancur jasata. Para nabi, para utusna Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi ini tak bakal ancur napa daging tolang daging bedene tak pernah ancur pagi ini kan yang alam kubur jaga tining Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas bumi ajzadal anbiya untuk memakan jasad-jasad daripada para nabi. Haramaki bi Gusti Allah taala. Tak oleh saknya mah kuburan neka ngepek jasatah atau maancor jasatah para nabi. Nomor 2 wasyuhada orang yang mati syahid. Nomor 3 wal ulama alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para ulama orang-orang yang ngajak si amar ma'ruf nahi anil mungkar. Termasuk orang bine si mati dalam keadaan ngandung terus mati ibu. Mati dalam keadaan ngelairaki. Termasuk orang si penghafal Al-Qur'an tak bakal ancur jasatah. Terbukti ketika Sayyidina Hamzah Sayyidina medan peperangan
Sayyidina Hamzah nika seteh ning medan peperangan. Napanya mana kipat pakun akili dere nika ru'um bau. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Aneka sampai bongkar telo kaleh 5 tahun bongkar 5 tahun bongkar 5 tahun bongkar karena peraturan Saudi setiap 5 tahun bila ancor buang ganti saya anyar 5 tahun karena keterbatasan tempat ning emak lah nih kan ning tempat Mbah Maimun Zubair se ning pemakaman mak lah ning Mekah nika Sayyid Muhammad Al-Maliki niko kono tambah lanceng jenggun tambah lanceng bau una pakun ru'u radhiyallahu taala anhu warḍah penghafal Quran orang yang mati syahid ya mereka adalah orang-orang yang jaga tiring Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan banyak mungkin para aulia orang-orang yang saleh tetapi tak sebut dalam keterangan. Tetapi bukan barang tidak mungkin orang-orang kuliwi sampean orang ngak kuliwi sampean mungkin ki bade kesempatan terbuka lebar untuk mencapai keinginan ben pengetero seteki ngak nikah terus tak ancor aja satah. Di antara maos ayat kursi setelah sholat 5 waktu aneka hasiyata insyaallah sokor istiqomah insyaallah jasa tak bakal lancor sampean perang tak perang Quran tak hafal ya karo ayat kursi tok lah nyebat pejabat mun pandai ayat kursi ting mulai dadi kare kursi netok ada ayat tah. Jadi orang seahli maus ayat kursi ba'da sholatil maktubah semarina sholat 5 waktuna insyaallah jasa jaga sokor rutin istiqomah maca ayat kursi. Masya Allah orang-orang pelean nih kah saya tak bakal ancor jasad roh mun tak selamat jasad kela nangis nih kah roh nih kah atadhkuru ayyama hayatik hadal manzil arya tempat sinako ada tempat kekeboteran, ada tempat bala, ada tempat kebingungan, tempat kesosaan, tempat kegetonan. Cuma geton di dalamnya percuma lah nan. Percuma. Daripada selamatnya. Tsumma yamdi nuli kari-kari keliwat apa sih salah satu ayam. Tsumma yamdi nuli kari-kari keliwat sapa si mayit. Fa idza kana mongko ari kalani ono sapa si mayit ono iku khamsata ayamin. 5 pirang-pirang dino yaqulu moko ngucap apa si mayit ya rabbi idzan li hatta anzur ila jasadi fayadzanu Allahu lahu ya rabbi tu Gusti idzan kula aturi paring izin panjenengan li maring kula hatta anzur singgo ningali kula ila jasadi maring jasad kula fayadzanu moko paring izin sapa Allah Gusti Allah lahu maring mayit lebih dari 5 are minta pamit boleh gelak lebih dari 3 are timpun 5 are minta izin boleh dekat Gusti Allah ibri izin bi Gusti Allah fayati mongko teko sapa si mayit ila qabrihi maring kuburane wa ndurulan ningali sapa si mayit mim ba'idin saking atau waqad salalan teman-teman wis milih min man kharihi saking irung lurune mayit wa min famihi lan saking cangkeme mayit wa udhunaihi lan kuping lurune mayit apa sing milih maun banyu sodidun kang napa niku kang basin yakni banyu nanah ma'u sodidin banyu nanah atau nana kang dadi banyu wa qaihin lan napa niku ma'in sadidin wa qaihin lan nana sadid ma wa udhunaihi wa min fami wa udhunaihi lan kuping lorone apa sing mili maun sadidun banyu teko dedek wa qaihin lan nanah maun sadima usadidin banyu kang teko dedek wa qaihin lan nanah faya beki mongko nangis apa sapa si mayit sapa si niku mayit Faya beki mongko nangis sapa si mayit bukaan kelawan nangis. Sumaya kulun kali-kali pada ocan. Ya jasadi do jasad ingsun al miskin atadhkuru ayyama hayatik hadzal manzil hadza manzilul ghammi wal hammi hadza utawi kila panggonan iku manzilul ghammi nggone kesusahan wal hammi
lan napa niku kekhawatiran kesusahan wal mihnati wadidani lan gene wal mihna lan cuba wadidani lan uler wal aqaribi lan kala jengking qad akalat teman-teman mangan apa si kabeh qad akalat teman-teman mangan apa adidanu niku napa niku wau uler lahmaka ing daging sira wa muzikalan wa muzziqalan ten suwek apa jilduka kulit sira wa a'dha'u kalan anggota badan sira dingpun 5.000 tambah tak karuan jek 3 hari nek kehinangan mestine buta dingpun 5 hari tambah ancur pun badan tambah keluar nana tambah keluar aing tambah keluar tak karuan sing keluar dari badan nek keboro kebi pun ekakan biola ekakan bereng kalah al aqarib qad akaltal didan lahmaka wa muzziqa jilduka wa a'dha'uka badan ampun la ancur badan kolen pun bicabik la ilaha illallah tak tega jiling dari jauh tak bengala semaknya bekal kala jengking beda kala jengking itunya ya beda kia makanya sabun ulama al aqarib kal aqarib tretan dia nggak kala jengking tak ngekek keng nyengak tak ngekek keng nyengak biasa sampean mun beda apa congok mesti le dari tretan kada letak dari ring luar tretan kada biasa sih tak cocok kira tak setuju kok sini biasa bener ring luar bener ring jauh ring semak biasa mereka al aqarib kal aqarib tretan dia nggak kala jengking tak ngekek keng nyengak serak cok bere aja mun ngekek keluar dere mare mula nyengak ju abid sebor tolong etale pulang pancet sebab esanga ane kemon tak selamat terus summa yamdinul kari-kari lungo yani liwat sapa si mayit fa idza kanat mengko ari kalen ono apa sab'atu ayamin 7 dino mangkana aneka hebat ulama-ulama sepo ni kala saking derita te kena dek mayit sampai ibadah aki tahlil sampai petongare mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 kimale eru kelak male tenang ka arpa mayit kelak male tenang sampai petongare nika ting pun ada pak ke petongare si mayit ni minta boleh izin ke Gusti Allah ya Rabbi idzan li hatta anzur ila jasadi fayadanullahu lahu fayati ila qabrihi wa yanzur min ba'idin pada maknana waqat waqa'alan teman-teman tumibo fihi ing dalem napa niku fihi ing dalem jasad apa dudun ular kathirun kang akeh duh naudzubillah fayabki mongko nangis sapa si mayit bukaan kelawan nangis syadidan kang sanget fayaqulu mongko ngucap apa si jasad ya jasadi apa si ruh ya jasadi jasadku atadkur ana ta eling sira ayyama hayatik ing mongso urip sira aina aula aina iku ing dalem endi ayo aula duka utawi anak-anak sira wa inalan iku endi akriba uka utawi pira-pira kerabat sira wa inalan iku ing dalem endi zaujatuka utawi bojo wadon sira wa ina ikhwanuka lan iku ing dalem endi ikhwanuka utawi pira-pira dulur sira wa asdiqauka lan pira-pira kanca sira wa inal iku ing dalem endi rufaqauka utawi konco-konco sira sesemak kanca rakat rafiq wa inna jino wa inna lan iku ing dalem jironuka utawi tangga sira alladzina yaiku wong akeh kanu kang padha ana sapa si alladzina yardhauna padha ridha padha seneng sapa si alladzina jiwaroka ing tetanggan ing sira al yauma ing dalem dina iki kemas setia timpun lebih dari petongare erune kang ngocak dak jasad do tang jasad do maka dari ye ban setia ekor bungolak setia lah kemaanan been kematan tretana been kemabine na been ada kapi alake boleh wa ina aulad kema anak-anak ada anak rabuan warisan la ilaha illallah kemakan jana bilon anak buah semak ro kemeru ada entar sekali
Wah, mun Ki Odin boy, pengawal setia. Sano sampai apanya mana? Pecinta, lover. Ki Odin banyak lover. Malah mati ada rentar sekali, atole tak atole. Macam Fatihah mari bajang dah tak ingat lah. Dek ring tua, dek guru ada. Mereka orang lupa dek ring tua pun alamat celaka. Lupa dek guru, tak ada kebagusan nah. Ad-du'a lil masyayikh fihi barakatun azimah wala khaira fi man nasya syekhah. Sangkun orang seahli atu aki guru nah hayyan wa maita baik guru kelak Ki Odi otabala mateh aneka barokana raja ben wala khairu ada kebagusan kang kui orang selalu pada ke guru nah. Tu aki ke guru Ki Odi si Odi tu aki sila tak ada umur tu aki engkau orang ambil tu aki kan ate tu aki sekali lewawi ban tu aki apa ya ia lemari kapi landi kapi ko le repot ban tengkok ri tu aki acet pancet ko mun ben tu aki apa landi kapi engkau ri lah tadi apa ko itu aki apa tak apa sih man nyaman dia dah tak ingat sekali seki berde seki so setada umur tu aki kapi ni ka dan reng kono bilan reng cerengan bayi dengan lokolokan bu aja engki bu aja kemetang bu aja je apa maksudnya embanggi buyut ya lo kapi sebut kapi kemakribau kematang kerabat jironu kematang tetangga asdiqau kematang kanca kematang tretan tang anak tang bini ada saya enggak padahal ini kesek lokolok maka au siapa ki dari mangken cerah anak-anak nikah sekira teti anak saya selalu enggak percuma banyak anak tapi tak enggak banyak santri tapi tak enggak tina santri saya kau nek berapa neng lema santri neng lema cet pancet tina masih lema rupa kau lah enggak dering tu enggak ke guru nanti tina masih lah bun geng lah tak enggak sekali ke guru percuma tikal sampai anak masih tak banyak situng jangan banyak anak sokol lepas teti anak saya soleongku jangan banyak cukup gula sebanyak lah biar situng berapa mapan patepanan Nabi Ibrahim yang dia anak situng Nabi Ismail itu Nabi masih situng telok aduk sebener itu penyakit kapi tapi nampak mangkan ayu dari mangken ni ke siapa ki na anak ni ka ya siapa ki ongku sekira kulit sampai ni ke peleman ke alam kubur peleman ke ngarasana pun Gusti Allah nikal anak-anak saya di ilmu nikal anak-anak saya ahli solat berjamaah nikal anak-anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kadang orang ni mulai ada hubungan bireng tuan ada datang dalam mimpi nah dan kadang orang ni mulai hubungan semak bi guru cinta keren datang dalam mimpi benar-benar tak mungkin ni kan nah datang guru datang ring sepo dalam mimpi ni kan ane juga kadang datang gelak kadang karena senang karena bangga kadang karena susah datang wanita juga pernah terjadi di zaman para sahabat jadi walaupun lebat mempeh tapi mempeh kelak laksana aki walaupun lebat mempeh pernah laksana aki pada sahabatnya mana saya jamin masuk surganya mana Thabit bin Qais Sayyidina Thabit bin Qais nikah situng peperangan beliau norok perang kita neka perang dekat negara Yamamah untuk memeranginnya mana Musailamatul Kadzab beda orang sing ngaku nabi ning zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq perangin maka Sayyidina Thabit bin Qais nikah seteh ning peperangan nikah termasuk sahabat si mati syahid ning sekala nikah nah ketika sedih nikah beda orang lebat karena beliau nikah ngangkui alat perang silarang regana ekala alat perang ekala bareng orang gila bareng pun lah ekala bujar peperangan mereka kubur kapi para orang-orang yang mati syahid gila akhirnya Sayyidina Thabit bin Qais nikah apa sendeka salah situ orang senoro bertempur kanjana para sahabat saat nikah datang ada dalam mempena engkau andi
baju perang regane larang kala fulan bin fulan orang ngagui jaran bungkon ning bucoh seti ngagui tenda orang intarin ternyata bedongku di antara wasiat engko andi tanggungan darian di otang darian terusan bareng orang ro bernengko kebala ada tang bini engko andi rian di dia tapi akhirnya matur dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah saat itu ya Abu Bakar Siddiq katipun panapa nika masukkan wasiat apa enten wasiat nika orang kiodi mun mati tak bisa jadi wasiat mun mati tak bisa jadi wasiat nika bisa jadi mun wasiat tegela orang yang wasiat al-musi orang yang wasiat mun odi mun mati pun tak bitong kecuali kejadian nika tok wasiat tetapi laksanakan Abu Bakar Siddiq ongkon terjadi kepi nika bener kepi ternyata Sayyidina Sabit bin Qais kela andi otang dak fulan bin fulan bareng bereneng beliau beli kepi gena le sepanjang sejarah wasiat lebat mempeh elakonen ki karo nika tok adapun mun lain tak wajib laksanakan wasiat nika mun lebat mempeh mun lainane ka min ba'di wasiyatin tusi nabiha auden kecuali haram hukuma warisan nika faraid waris selastarena wasiat elakonen ben otang-otang saoren baru waris mun seneka mun tak nika mun dua neta elakonen wasiat neta elakonen otang neta saoren haram hukum ahli waris ngalak warisan nah mangkana ada buaki Sayyidina Abbas radhiyallahu an Sayyidina Abdullah bin Abbas adabu inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam sesungguhnya arwah-arwah orang yang hidup dan orang yang telah mati taltaqi fil manam mereka akan bertemu dalam mimpi dalam tidur fatata'arafu ma sya'allahu minha fa idza arada jami'aha ar-ruju' ila al-ajsad amsakallah king arwahal amwat indahu kacen mon orang tedung pada mati nah keng cuma kayak pebeli pole arwana mon orang se mati eruna tak pebeli pole tining Allah subhanahu pada elangnya ben orang se tedung nih kah mereka nama orang tedung suruh maja doa bismikallahumma ahya bismika amu tedung ini kesampian berarti mati ya bisa pada bina alam kulit sampai ini kah alam padbi alam mati bisa alam tedung dia nyabene pun man kaman punan ruh nih kaman pun ketemu mimpi nikah maka dibenarkan tapi mun beda orang ketemu dalam mimpi biasa almarhum abah nikah sekut acara itu bilan datengin Baumi kadang datengin Mbak Abdullah kadang mau lara abah nikah kadang mau lara cerita apa mak dateng sosa datang boleh sekali boleh aku seneng aku aja deki cerita boleh seneng deki cerita boleh apa jadi pacet arwana orang sesetan ini lebih bebas tenimbang kiodin sehingga mun ketemu dalam mimpi ini kampun gena berarti lebih mempeh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah sapan orang siamen pengko ketinggal engkau dalam mempeh maka orang jadi bekal ketemu engkau dalam keberadaan jaga fa inna syaitana la yatamathala bi karena sangkuna syaitan tak bisa ngorompama kanjeng Nabi kanjeng karena setan ini tak bisa mirip kanjeng Nabi tak bisa mun datang dalam mempeh berarti kanjeng Nabi ongku sallallahu alaihi wasallam wa akrimil arwah bilika khairil anami wablighil mukhtarah minna min salamin min salatin wa salami matermuka arwah kaum panjenengan bisa abangki kelaban arwah-arwana orang sesoleh khusus arwah-arwana rohna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, nikah lanjeng terusna tentang bagaimana keadaan roh nyampengin kuburan jasad ben nyampengin manzil bungkoh-bungkona. Jadi bungkon orang setiap materi yang tarik api anu apa dalamnya nyetel apa kira-kira awirit tak atikir tak baca Quran tak kira-kira terang lagi api di kantor termoga titik semua semanfaat bisa nambahin kekuatan iman dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang selamat dunia akhirat amin Allahumma amin wa ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu an idza matal mu'min wallahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا